Саба шерфініз қайырлы олсын Киевте саат 7:30. Бүгін Қырымышғалынан 707 күн эфирде заман студияда сілерімен Шевкет Наматулаев селямлайым. Донбасс ве Қырымышғали үшін Русияге қаршы кірсетілген санкциялар девам етмек керек. Бұны Қырым-татар халық лидерлері Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров Ғарби Авропа ве Балтия парламент делегациясы ile өткерілген Курушев девамында білдірділер. Бұне берабер Курушевде Қырымда yüz берген вақиялар ақында сөз жүрсетілді. Музакир етілген меселелер арасында Қырым-татарларға низбетін япылған зулум, инсан ақларының бозылуы ве даими тінтувлер мевзусы көтерілді. Қырымның Ишғалден Құртаров мевзусы ile 1 саат девамында музакир етілді. Ми говорили з норвежським спікером про те, що їх країна має дуже великий досвід щодо прав корінного народу і корінних народів взагалі. Ми говорили про те, що нам буде потрібна їх допомога, коли ми будемо разом тут, в Україні, обговорювати і схвалювати майбутній статус Криму. Сподіваюся, що це ж спікери, це голови парламентів цих країн, що вони ці наші всі сигнали понесуть до депутатских зібрань в своїх країнах. Қырым сакинлерінің ұшық сондырылығы бездірі башлаған Ахмеджи живарында ерлешкен Трудовое, Спокойное ве Денисовка сакинлері білдіргенне көре, ұшықның сонки вақыт жедвелсіз сондыры башлағанлар. Инсанларының чоқсы вазиетінен мемнун олмаса, базылары чыдамаға азыр олғанны білдірелері. Плохо. Через 3 часа дают свет. Ну, сидим без света. Хорошо, хотя еще печка есть. Топить можно, чтобы это обогреваться. Ну, так плохо, конечно. Но это мучение до мая месяца такое. Вечером 6 часов выключают, в 9 включают. Бывает днем на 2, на час, на 3 отключат, как когда. Каждый день выключают. Хоть на 2 часа, на 3 часа выключают. Даже есть и утром выключают, и вечером. Вечером это обязательно. Один день бывает на 2 часа выключает, а второй на 6 и на 8. Видно, кто дежурит, тот и как хотит. Ярмадада иштимai объекттер үшін ерлештірілген 2000 дизель генератордан 147 іштен шыққан. Бұл ақта Қарамнан Рус хакимиетінің топлашуында Фехуляден әзірлік хадимы білдірді. Ләкин ақиярда ерлешкен генератор тамерлев заводы айда тек 2 генераторны тамерлей біле екен. Işçilerinin сөздеріне көре тамерлев үшін керек olған едек парчалары, яғни запчастьларны шетел мемлекеттерден кетірмек керектір. Оларны есе санкциялар olғаны үшін кетіріп оламайлар. Аксенов осы әзірлер шурасында отырып, күнде 3 генератор тамерлемеге ишандыра. Если мы по 2 генератора будем в месяц ремонтировать, в режиме ЧС еще находясь, ну этого вообще не понимаю, это вообще цирк какой-то. Дайте мне ключ, там я быстрее один буду. Я налажу здесь сборку, буду один ремонтировать 3 генератора в день. Смените предприятие, если есть необходимость. В данном случае, если они не способны сорганизоваться должным образом. Керечте ветеранлар шурасы ерлешкен бинаны тартып алмаға істейлер. Бұл ақта ерлі Керчефен білдіре. Белі олмаған шақыслар оданын кілетлеріні талап еті екенлер Рус шер шурасы есе бинаны бір қысымының ерлі коммуналь хожалығына айырмаға істей. Ветеранлар бұл бинаға 23 жыл евелсі тамир ішлеріні япып кірген еділер. Шымды ветеранлар бірлешмесінің елбашысына белі олмаған инсанлар телефон açып, бинаны терк етмеге талап еті екенлер. Если сейчас отобрать у Совета ветеранов это помещение, и я считаю, просто это будет оскорбительно и унизительно. Это просто-напросто плюнуть в лицо ветеранов. Значит, звонит мне женщина и говорит, муж взял трубку, говорит, где ваша жена? Пусть она ключи принесет, откроет помещение. Мы будем вывозить вещи отсюда. Через какое-то время звонок в дверь уже. Вы свою жену давайте, пусть она ключи нам отдает. Я говорю, какие ключи? Кто вас уполномачивал? Решили передать ЖЭКу. Какому же вдруг, если уж так придется, пока нам равноценное помещение не дадут, мы не уйдем. Но никто ничего не обещает. Қырымда домызларының африкалы тауын, яғни чума хасталығына Украина тарафындан ола білген дебері секібі таныйлар. Бөле фікіріна Первый Крымский телеканалының эфирінде Аксеновтың сөздеріні изатлар екен сеслендірділер. Из-за появления в Крыму очага африканской чумы свиней начаты проверки правоохранительными органами. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Власти полагают, что вспышка может быть связана с диверсией со стороны Украины.
Миномет ве гранатометтан атеш ату зонасында рус женкеберлері провокациялар япмаға девам етелер. Вазиет Донецк вилаетінде керген қалмақты. Кечкен күн девамында женкеберлер 35 кере барашық вазиетіні бозғанлары. В Авдіївці було обстріляно наш опорний пункт з міномету калібру 82 мм. В районі Донецького литовища ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та мінометів по наших позиціях в Пісках та Опитному. Неподалік тимчасово окупованої Горлівки противник обстрілював укріплення українських військ зі стрілецької зброї в Верхньоторецькому та Луганському. По нашому опорному пункту в Троїцькому бойовики застосували міномет. На Маріупольському напрямку, по наших позиціях в районі Красногорівки, окупанти вели вогонь з міномету та великокаліберного кулемету. Киевнан Иван Гончар музейінде Қырым елшықлары адлы лейханы тақдим еттілер. Бұ Сергей Артполеве ресамларынан умуми тешебусыдыр. Кечкен язда Украинаның чешіт шер соқақларында бинаве диварлары Қырым татар ве Украин өрнеклерінен яраштыры башладылар. Айны заманда Қырым елшықларының сыфатлары Франкистан режиссері Винсент Миннің фильмінде көстерілді. Оны бұ сергіде тақдим еттілер. Киевдегі Галасеев районында ерлешкен көпір жадесі Қырым елшықлары лейхасының ilk санат объектідір. Кешкен сене язда полониялы ресам Артур Вабик Ростем Скибінің өрнеклеріне сысланып, көпір түренлеріні ресімлер чызды. Дюльбер, бедение. Кезгенде эстетик кейф аламыз балалар ресімлерге бақып фильм ехушларыны көрелер. Мен өзім баяғы ақча бердім. Олар орта асыр ве земаневи чечеклерінің евчеклерге де ошай, баққанда сан кератланасын. Sonra Венецияда соқақ санаты девам етті. Михаил Коцюбинскінің әсерлері ресімлерге чеврілді. Авада бір шейлер дұлма керектір. Киевде ведегер шер сәкенлері кешкенде қырым-татарлармен таныш олып, қырым-татарлар ісе өздеріні яңыз дуймазлар. Бұл лейханың қайысы Қырым халқарына айт олған чізгілеріні санат вастасымен дестеклемеге вежімат арасында бұл мезуларыны таңқатмақтыр. Тышарда суы қолғаны үшін ресамлар бірасы нефус алды. Дивар бояламақ еріне Винсент Муна фильмні тақзим еттілер. Лейханың ады фильм кібі Қырым елшықларыдыр. Уста чалғыжы Джемил Кариков татарлығым халық авасыны чалды. Бұл нағменен Қырым халық музыкасы ақында весіқалы фильм башлай. Қырым татар аваларынен біраберін қарай ве қырымчықларының нағмелері янғарай. Чекімлер да 2013 сенесі кечірілді. Шымдылық лейхада учер иштирак етті. Ава біраз қызған сон лейха Черновцы, Львов ве Варшава шерлерінде девам етечек. Нелер бояланacak, диварлар ма, мердвенлер ма, йоқса топлу ташычылар арачылара. Ресамлар өзлері белгілейчек. Эсас мақсат Украинаның чешіт бөлгелеріндегі ресамларны бұл ғайе черчевесінде бірлештірмектір. Илья Смирнов, Асан Эминов, Заман, АТР. Бұл сабаға сонки хаберіміз еді сілерге ей кейфлер тілейміз, невбетеки заман яйынларымыздың қачырманыз, елеклерде көрішкенже.